siyafunda incwadi Isambulo. Sifunda incwadi Isambulo chapter 8. Asiyeni khona abazalwane ngokushesha. Siye straight to the point. Okunye sifisa ukubuza sesiyokubuza ngesikhathi semibuzo ekugcineni. So umuntu uma enemibuzo angasheshi ukuphuma ngoba sizoba naso isikhathi semibuzo ekugcineni. Okwamanje siyaqala nje ngaso isifundo. Sifunda incwadi Isambulo, incwadi ebalulekile ngendlela emangalisayo. Incwadi uJesu athe umuntu oyifundayo, umuntu futhi oqondayo, ozwayo, azigcine lezi zinto ezilotshiwe kule ncwadi ubusisiwe kakhulu. Isambulo 1 verse 3. So incwadi le uJesu athe umuntu oyifundayo unesibusiso. Now ziningi incwadi eBhayibhelini. Zo-66 and uJesu uyafisa ukuthi sizifunde zonke. Uma ufunda kuMatthew 4 verse 4 lithi iBhayibheli umuntu akayokuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Sezele mbazalwane. So wonke amazwi uJesu ufisa siwafunde kodwa kunokugcizelela okuspecial akubekile uJesu kwincwadi Isambulo. Waze wathi umuntu ofundayo ke le ncwadi angagcini ngokufunda kodwa ezwe ngamanye amazwi aqonde abese uyenza futhi lento elotshiwe unesibusiso. Sezele mbazalwane. Uyazi sike sibuka abantu, umuntu mayithola imoto, noma umuntu mayithola ingane, noma umuntu athole umshado, noma umuntu athole umuzi, noma umuntu athole umsebenzi, ithe ubusisiwe ubusisiwe. Kodwa lithi iBhayibheli umuntu obusisiwe ngumuntu ozwayo lezi zinto esizifundayo sonke. Ekusuke sizifunda kusukela unyaka uqalile kodwa ozwayo azenze. Sezele mbazalwane. So esifunda ngathi uNkulunkulu angasipha umoya wokwenza. Uyazi uma ufunda incwadi kaJakobe, James 1 verse 22 lithi iBhayibheli asingabi abalizwayo asingabi abalizwayo izwi kuphela kodwa sibe abalenzayo. Sezele leyo nto ngoba liqhubeka lithi uma ukuthi singabantu abalizwayo kuphela siyazikhohlisa. Naw baningi abantu abaphila impilo yenkohliso belokhu nje bayalizwa izwi week after week kodwa alenziwa izwi. So bazalwane, engathi uNkulunkulu angasisiza ngempela konke esikufundayo sikwenze ukuze nathi sibe ingxenye yesibusiso. Mayikhuluma uJesu kubafundi bakhe kwincwadi kaJohane chapter 13 verse 17 uthi uJesu kubo seniyakwazi lokhu nibusisiwe-ke manikwenza. Mayifunda ngesingisi uthi now you know these things, happy are you if you do them. Sezele mbazalwane. So ukujabula noma ukubusiseka akuzi ngokwazi kuphela kodwa kuza ngokwenza lokhu okwaziyo. Ngiyafisa bazalwane lokhu sikuthole sikuze sikugcizelele ngoba you know kuningi okwenzakalayo, kuningi ngizothi personally ngikubonayo. Ngiyabona into esishaye kakhulukazi elikholweni ukuthi lokhu esikuzwayo kuNkulunkulu esikhathini esiningi sifundela nje ukwazi, hayi ukwenza. Siyazi nje kuphela and siye sizitshene ukuthi into masiyazi esinayo. Siyabona makufunda ngothando sithi hayi sesike sifunde ngothando kodwa asikwenzi lokhu iBhayibheli likulobile ukuthi uthando. Kodwa makufunda ngothando kuba ngathi akufunda ngento engiyaziyo lento hayi lokhu noba singafunda okunye. Siyakuzwa lokhu bazalwane. So uNkulunkulu angathi angasisiza ngempela senze lokhu esifundayo. And you know uma uzama ukwenza into ila kuvela khona iqiniso lokuthi ume kephi. Masifunda ukuthi kumele senze kanje nakanje. Uma uzama ukwenza uyabona mina ngiyahluleka. Lapho sowuthola ithuba lokuyocela amandla, lokuyocela usizo kuNkulunkulu. Siyayizwa bazalwane. You know bengikhuluma nabazalwane izolo ngisho ukuthi ngendlela esengibone ngayo usindiso bazalwane lizoba lwabantu abacelayo ngoba isipho. Siyayizwa bazalwane. Abantu ekugcineni abazofisa ukusinda kodwa bangasindi kuzobe kungabantu abangaceli. Yabo uNkulunkulu uthi asicele sizakuphiwa. Uyazi uNkulunkulu ubaba oyisimangaliso. Uyazi uNkulunkulu ngisho noba ungamthandi uyakwazi ukuyomcela uthi uNkulunkulu baba ngiyazibona enhliziyweni yami ukuthi uthando anginalo lwakho. Ngiyacela ungifake uthando. Bazalwane
ngisho uthando, ngisho ukufisa. Sithi mhlawumbe awufisi nje, kuyafunda ukuthi ulalela uthi yazi mina ngiyifise zonke lezi ey'fundwayo. Uyakwazi uyocela kuNkulunkulu ukuthi Nkosi vele ungifake enhliziyweni ukufisa. Uyabona uNkulunkulu ufuna umuntu oneqiniso eliphakathi enhliziyweni. Yazi khona amaHubo esafunda amaHubo 15 kusukela nje ku-verse 2 no-3 nguthandile. Ku-verse 1 iyabuza ukuthi ubani ohlala entabeni kaNkulunkulu, ubani ozohlala noNkulunkulu. Bese liphendule izwi lithi umuntu ohamba ngendlela eqotho owenza okulungileyo. Bese lithi okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe. Nanto kumele sibe nayo bazalwane, iqiniso sibe nalo kusukela enhliziyweni. Mangizibona ukuthi cha anginje, yingazami ukuthi ngipretend ukuba nje, ngiye kuNkulunkulu ngithi Nkosi angikho nje, kodwa ngiyathi kumele ngaba nginje manje, kodwa ngiyazibona angikho nje, cela ungisize, cela ungisize, cela ungisize. So bazalwane, kubalulekile kakhulu ukuzama ukwenza lokhu esikufundayo, ngoba masingenzi asizubona la sishoda khona. Masingaboni la sishoda khona angeke size sicele. Siyibona lo bazalwane, and ngiyafisa ukusho nalokho ngendaba yokucela, ukukhuleka. Ngifundise lento yingane lapha ekhaya, besihleli ikhuluma ingane yami nje encane ina 4 years old. Ikhuluma ngokugenca. I'm sure siyakwazi ukugenca, lokhu ukugenca iy'hlahla ngocelembe. Isho ukuthi izogenca usathane, izomgenca ngomthandazo. Manje ngabe ngathola isibonelo nje ngathi yazi ngempela umthandazo uyafana nokugenca nje ngocelembe, ngoba ngike ngibone masishaya izihlahla nokushaya mhlawumbe ukhuni olukhulu ngocelembe nokushaya ngesakha uzama ukulisakha. Uyabona ukuthi ukuze isihlahla mawusakha size sigingqeke, awusakhi kayi-1 futhi awusakhi kawu-2, ulokhu ushayile nje, ulokhu ushayile size siyowa isihlahla. Siyibona le bazalwane. So nomkhuleko usebenza kanjalo, nomkhuleko usebenza kanjalo. Naw thina yazi into esishaya kakhulu singabantu, ngifisa ukuthi uma ngikhuleka vele ngishaye kayi-1 isihlahla sitheleke phansi, and akusebenzi kanjalo bazalwane. Uthi uJesu kumele sikhuleke siphikelele, sikhuleke siphikelele, sifane nalo mama lo owaya kulo mhluleli ijaji, angazi yini ngesiZulu kambe, kodwa ijaji nje lo, uma ufunda ku-Luke 18 uJesu yakhuluma ngomama elokhu ijaji njalo njalo, yagcina imsiza ngoba ulokhu ephikelele. Nathi kumele sibe kanjalo bazalwane, kumele sicele, but masingakwenzi lokhu esikufundayo angeke sibone isidingo esinaso. Siyabona leyo nto, ngeke sibone isidingo, and then masingasiboni isidingo nemikhuleko yethu izobanda, ngeke sikhuleke bazalwane. So ngathi uNkulunkulu asilekelela kakhulu esikufundayo sikwenze. Masifunda ngendlela yokukhuluma ukuthi uNkulunkulu uphithe njengabantwana bakhe sikhulume kanjani, inkulumo yethu njalo ibe nomusa, sikhulume amazwi njengokwamazwi kaNkulunkulu. Lisho njalo iBhayibheli lithi umuntu okhulumayo akakhuluma ngathi ngokwezwi likaNkulunkulu, 1 Peter 4 verse 11. Yabo, so ungakhulumi noba yini, uzibule ukuthi le nto lena yinto ngempela le ibingakhulunywa yini uNkulunkulu engiyikhulumayo. Yabo, naw mawenza kanjalo uthi yazi ngiyafisa ukuzama ukuthi ngikhulume amazwi alomusa, ngikhulume amazwi engathi amazwi kaNkulunkulu, amazwi akhayo, hhayi amazwi abhidlizayo. Konke nje lokho uzama ukuthi uqoqeke kusukela la enkulumeni. Uzozama mhlawumbe uhluleke, kodwa ukuhluleka lokho kuzokusiza ngoba manje seyakwazi ukuthi Nkosi ngiyakhululeka ngisize, yini enza ukuthi ngihluleke njalo, ngivele ngikhulume nje, yabona ngingayicabanganga, ngigcine sengenza amaphutha, sengiphoxa abantu, ngigcine nawe sengiliphoxa. Yabo, ulokhu manje uzama ukubheka bese ubona ukuthi kahle kahle i-root yenkinga ila enhliziyweni yami. Vele izinto ezingena enhliziyweni yami, ngibuka oma-TV, ngilalela oma-radio, manje vele akulula ukuthi ngikhulume ngezwi ngibe ngibuke okomhlaba. Uma ngibuka umhlaba ngigcine ngikhuluma ngako vele, ngithi ngiyayithola manje sengikhuluma nje ngazo zonke lezi zinto ezingakhi, ngibona iy'tho nje ngimpoqela uNkulunkulu. Siyayibona leyo nto. So konke lokho bazalwane ukuthola ngokuthi uzame ukwenza lokho okufundayo, ungakunqami. Makukhulunywa ngokugqoka ukuthi njengomKristu kumele ngigqoke kanje, ngingagqoki njengomhlaba. Kumele uzame ukwenza, and uzame ukwenza
uzobona ukuthi kahle yini eyenza ukuthi kube nzima kumina ukwenza lento. Makukhuluma ngentukuthelo ngingathini ungazami ukuzenzela izaba ama-excuse ukuthi hayi mina vele ngumZulu noma mina vele ekhaya ufuzo ngisho umkhulu wayinje yabo. Zama ukwenza lento and as uzama ukuyenza lento mawuhluleka ukhuleke as ukhuleka ucela uNkulunkulu akusize umoya ingcwele uzoqala akubonisa ukuthi isiphi isizathu yini ekwenza ukuthi wehluleke yabo. Zikeqala manje kulunga inkinga kodwa konke kuqale ngokuthi uzama ukwenza lento e-right. Intukuthelo bazalwane uNkulunkulu akayifuni sasifuna ngentukuthelo lapha ekhaya. Ngafunde ngihlele ngifuna ukushare nawo wonke umuntu lento acronym esimple nje. Kodwa manje le acronym le ihamba ngesiNgisi. Uma kukhulunywa ngentukuthelo zo-3 into ekumele sizikhumbule. Kumele siyikhumbule lezi bazalwane into eziwu-3 ngithe o-S triple S indlela yokudila nentukuthelo. Into yokuqala u-S wokuqala we need to be slow to anger. Kumele ngiphuze ukuthukuthela. Siyibona leyo nto ngibalisha iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyaphuza ukuthukuthela. And then okwesibili u-S wesibili ukuthi the sun it is sin not it is sin not. So kumele singoni noba sekwenzekile ukuthi uthukuthele kodwa kumele ungoni. Makwenzekile ukuthi manje wathukuthela awusonanga futhi angisho awusonanga manje kumele uqiniseke ukuthi intukuthelo number 3 the sun must not go down upon your wrath. Kusho iBhayibheli kanjalo ukuthi malingashoni ilanga uthukuthele. Siyayizwa leyo nto kubalo Efesu 4:27 lithi alingashoni ilanga uthukuthele lithi ungamnikezi ithuba uSathane lisho kanjalo. Ngamanye amazwi uma uvuma intukuthelo ihlale enhlizweni yakhele enhlizweni uyazi wenzani unikeza uSathane ithuba. So triple S ngentukuthelo bazalwane kumele ube slow to anger. Uma uzibona ukuthi uyashesha ukuthukuthela you are not slow to anger yabo uyashesha wena ukuthukuthela kumele uthandaze ugengce uSathane ngomthandazo. Lokhu uthandaze njalo siyoze siwe isihlahla esikhulu bese ufunde nalokhu ukuthi bazalwane uma kwenzekile ukuthi wathukuthelwa kodwa kumele ungoni. Kumele unga-act out of anger. Usuze inkosi yazi ngithukuthele wangempela ngithukuthele uyahamba uyothandaza inkosi ucela ungisize ngingoni. And then number 3 kumele ukhulele ukuthi ungahlali uthukuthele ilanga lingashoni the longest period ngeke ngisho nokuthi 24 hours ngoba akusho ukuthi 24 hours eBhayibhelini ukuthi alingashoni ilanga. Ukuthi uma uthukuthele manje lingashoni ilanga alingashoni bazalwane ungayi ulala usathukuthele uvuke usathukuthele angazi bazalwane masingamaKristu umuntu athukuthele isonto lonke thukuthele inyanga yonke thukuthele uyabona size sigcine sibe no high pressure. Yazi ngiyabukela ngibona into mhlambe ngiyacabanga ukuthi uJesu wayesiza nje ngazo zonke iy'mfundiso zakhe uma ngabe siyilandela zonke ngeba mhlambe nabo BP labo hayi bazalwane ngempela ngeba abekho baningi ngale ndlela abaningi ngayo. Kube sinye isizathu salama-pressure ile ntukuthelo lo elokhu yakhele enhliziyweni. So uNkulunkulu athi asisize bazalwane. Isambulo 8 bengigcizelela nje ukubaluleka kokwenza ifundayo ngoba besifundize bazalwane uma ukuthi siyenza siyafunda siyafunda ngiyafuna ukukhuluma lento siyafunda kule zifundo ezidlulile besike safunda ngicabanga ukuthi kuyifundo 2 studies back in the 2 previous studies besike safunda ngophawu kaNkulunkulu safunda ngokubaluleka kwesabatha likaNkulunkulu. Na last week kathi ngizobuza imibuzo ngayiphuzelela indaba yokubaluleka kwesabatha likaNkulunkulu. Namhlanje sizofunda bazalwane sizothola la kwi-7th C ukuthi nawo umthetho kaNkulunkulu uyavele ukubaluleka kokugcina ngomthetho kaNkulunkulu umhlaba wonke ngezizathu abazikhandele zona abantu bawuchithile umthetho kaNkulunkulu. Siphila kumhlaba ongawufuni umthetho kodwa bazalwane kusukela ekuqaleni ngisho singakangeni sona emhlabeni uNkulunkulu
wathi seyidale konke, seyidale nomuntu, wabe seyidala nomthetho. Wathi Adam, nazi ihlahla ensimini, uyodla zonke lezi, kodwa lesiya ungasidli. Uyayibona leyo nto? Yini leyo? Uwisela umuntu umthetho. uNkulunkulu unguNkulunkulu nje womthetho. uJesu elengasiphambanweni. uJesu elengesiphambanweni, bazalwane, akaqedanga ini umthetho kaNkulunkulu. uJesu wawugcwalisa umthetho kaNkulunkulu. Siyezwa lo bazalwane, ngamanye amazwi kunemithetho esengasayidingi ukuyigcina ngoba yayikhomba kuJesu njengewundlu elizohlatshwa. Kodwa uJesu elengesiphambanweni wayezosipha amandla okwazi ukuhamba ngokamoya sithobele umthetho kaNkulunkulu. Ingakho iBhayibheli mawufunda kwincwadi yamaRoma chapter 8 mawufunda kuverse 7 lithi iBhayibheli ngoba ingqondo yenyama iwubutha kuNkulunkulu, ubutha kuNkulunkulu. Kuthiwa ngoba ayuthobeli umthetho kaNkulunkulu futhi ayikwazi ukuwuthobela. Isho kanjalo. For the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So kubalulekile nalo unye ngikubalayo bazalwane kwizinto okumele sizenze masizifunda. Singathi siyazi into eyave kufundwa kule ifundo bakithi, kodwa siyasalela. Akhona amandla egazini likaJesu okugeza zonke izono kumuntu ofuna ukugezwa. 1 John chapter 1 verse 7 lithi iBhayibheli igazi likaJesu ligeza zonke izono bazalwane, isho zonke izono. So uNkulunkulu nje asisize ngendlela emangalisayo. Revelation 8 verse 1 icela sifunde ozifundela ngesiZulu. Yebo. Isambulo 8 verse 1 ufundeka kanje. Kuvulwa uphawu lwesikhombisa. Kuthe ukuba liluvule uphawu lwesikhombisa, kwathi du ezulwini, kungathi ingxenye yehora. Amen. Amen. Na bazalwane niyabuka la masifunda kuleli verse ukuthi kusakhulunywa ngaleza impawu eziyisikhombisa. Siyazikhumbula leza impawu? Athi ngishare isikrini bazalwane ukuze bakhumbuzeke. Ngiyakhumbula ngiyakholisa ikhumbula bazalwane lencwadi lesithombe lesi la kwabonakala lo mqulu wayesesandleni sokunene sikaNkulunkulu kungekho umuntu okwazi ukuvula. Now besiloke sifunda ukuvuleka lezi impawu uphawu nesikhathi sokuvuleka futhi makuvuleka uphawu oluthile kunento eyenzekalayo la emhlabeni. So ngokubuka izinto ezenzekalayo la emhlabeni siyabona ukuthi manje sesigula uphawu. Thina siyazazi sonke bazalwane, angizukubuza ngenxa yesikhathi kodwa kumele ngaba siyazazi ukuthi thina kulesikhathi esiphila kusona, sikuphawu lwesithupha. Kusele nje uphawu olulodwa leli sifunda ngalo manje. Sikuphawu lwesithupha bazalwane. Now incwadi yeSambulo chapter 6 yayikhuluma ngokuvuleka kophawu lwesithupha. Waze waphela uSambulo chapter 6 lapha kuverse 17. And then kwangena uchapter 7. Uchapter 7 ukhuluma ngophawu lukaNkulunkulu ne-144,000 sakhumbula. Now ngikazi ngithi uchapter 7 uphakathi nendawo noma okuma-bracket. Kahle kahle bekumele ngabe kwaqhubeka ukuthi nje chapter 6 and then singene lokho bese singene kwiphawu lesikhombisa chapter 8. Siyabona lo. So chapter 7 okuma-bracket usibonisa izinto ezizokwenzeka la esikhathini sophawu lwesithupha nokuthi kumele sibe njani mawukuthi nathi siyafisa ukuthola uphawu kaNkulunkulu, siyafisa futhi ukuthi sime iwundlu malibonakala. Siyabona leyo nto. Kahle kahle uchapter 7 wangena umbuzo wokuthi usuku lolaka lewundlu selifikile, ngubani na uyokwazi ukuma? Manje uNkulunkulu wabona ukuthi kubalulekile ukuthi asiphendule ukuthi nathi masifisa ukuma kumele sibe kanje. Sizoma masinophawu kaNkulunkulu. Siyizwa leyo nto. Now safunda-ke ngale group 144,000 ukuthi ngabantu abanjani. Siyakhumbula ukuthi bazalwane sifunda kwisifundo esidlule last week.
So uNkulunkulu uyasibonisa. Now masiya chapter 8 verse 1. Uvula uphawu lokugcina livulwa makuvuleka uphawu lokugcina sekubuya kaJesu lokho la emhlabeni. Siyakhumbula mhlambe ake sifunde amavesi okugcina verse 15 chapter 6 verse 15 uya ku 17 sibuka izinto ezazisenzeka uphawu lwesithupha. Uphawu lwesithupha luphelela la sekuvuleka amazulu sekuzobonakala uJesu kodwa akabonakali. Siyibona leyo nto kodwa akabonakali. Liphelela lapho uphawu lwesithupha. And then kuphawu lwesikhombisa ilapho eqhamuka uJesu ezolanda ibandla lakhe seyiphumile ezulwini. Ake sibukeni chapter 6 verse 15 to 17. Yeah. Uverse 15 ufundeka kanje: namakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo bacasha emihumeni nasemaweni ezintaba. Base bethi ezintabeni nasemaweni, welani phezu kwethu nisisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu, ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile. Ngubanike onamandla okuma na. Amen. So bazalwane, uphawu lwesithupha lithatha sukela ngonyaka u1755 la kakunani okunakuzamazama komhlaba okukhulu Lisbon earthquake kuze kuyofika ekugcineni la sekuvuleka isibhakabhaka seyizokwehla uJesu. Now uJesu mayiphuma ezulwini uvula uphawu lwesikhombisa. Siyezwa bazalwane, ngoba sake safunda soke sikhumbuzane kodwa ukuthi le ncwadi kambe yini phakathi kule ncwadi. Sake safunda ukuthi bazalwane, njengoba sikhuphuka siye ezulwini kambe lithi iBhayibheli thina abantwana kaNkulunkulu sizokwafulela. Siyibona leyo nto. Now izinto esizosebenzisa noba iy'ncwadi esizosebenzisa ukwahlulela lena yenye yazo lezi iy'ncwadi le ephethe lesibona la ethombeni. So yingakho uJesu mayiphuma ezulwini beyivula incwadi ebhalwe zonke izinto zezizwe zonke, ekubhalwe ngisho imisebenzi kaNkulunkulu la uNkulunkulu wayinxusa abantu indlela ebanxusa ngayo. So sizokwazi ukubuka ukuthi umuntu othize njengoba engekho la ezulwini uNkulunkulu yeyiphi imizamo wayenza ukuze lo muntu asinde. Ziningi into ezokwambula ngaleso sikhathi. Ingakho lithi iBhayibheli bazalwane manje asingajali manje ngoba asazi lutho, but ngaleso sikhathi kuningi kuyovela. Now bazalwane, chapter 8 ke verse 1 makuvuleka lolu phawu lithi iBhayibheli kwathi du ezulwini isikhathi esicishe sibe yingxenye yehora. Yini eyenza ukuthi du ezulwini? Ake sibuke ukuthi yini eyenza ukuthi du ezulwini. Asine incwadi kaMateyu 25. Mateyu 25 verse 31. Uverse 31 ufundeka kanje: kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Amen. Amen. Now siyatshela labazalwane ukuthi indodana yomuntu la ikhuluma ngobani mayithi indodana yomuntu? Ikhuluma ngoJesu, ngoba uJesu uyindodana kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wanikela ngaye uJesu ukuthi uJesu waba ngumuntu unaphakade. Siyibona bazalwane, ingakho kuthiwa yindodana yomuntu. Now kuthiwa nxa indodana yomuntu isiza, ithi leli vesi leli kuthiwa izoza nazo zonke izingilosi ezingcwele. Siyibona bazalwane. So ayikho ingilosi ezosala ezulwini uJesu mayibuya uzolanda ibandla lakhe la emhlabeni. Ayikho ingilosi ezosala ezulwini. Now ake sibukeni futhi sisekuMateyu 24
SekuMateyu 24. Yebo. Sesifikile kuvesi bani? Verse 30 no 31. Verse? Verse 30 no 31. Oh, 30 no 31, yebo. Yeah. Mesiqala lapha kuvesi 30 ufundeka kanje. Khona kuya kubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu. Bese zikhala izizwe zonke zomhlaba. Zibone indodana yomuntu iza emafwini ezulu. Inamandla nenkazimulo enkulu. Iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo. Ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Amen. Amen. Hey bazalwane, sayizwa leyo nto bazalwane. Kuthiwa uJesu mayiqhamuka bazalwane, kuthiwa izizwe zonke ziyakukhala. Ngoba lithi iBhayibheli wonke amehlo ayakumbona. Kuzobe kuyinkazimulo emangalisayo. Wonke amehlo ayakumbona, kodwa into ebuhlungu ukuthi lithi iBhayibheli njalo uma likhuluma ngokubeka kaJesu, likhuluma ngokukhala kwabantu. Ngokukhala kwabantu ngoba ingxenye eningi yabantu babezwile ngoJesu, babelazi iqiniso, kodwa umuntu nomuntu wayikhethela ukuhamba ngendlela engamhloniphi uNkulunkulu. Umuntu nomuntu wayikhethela indlela ayibonayo ukuthi le ndlela le iseceleni. Izizwe zonke ziyokukhala. Bese lithi iBhayibheli kuverse 31 kuthiwa uJesu uzokuthumela izingilosi zakhe ngezwi elikhulu lecilongo, ukuthi zizoqokelela abakhethiweyo. Siyibona leyo nto emhlabeni nomhlaba. Now, kumagumbini onke omhlaba. Now, ake sizweni la bazalwane. Makukhala icilongo, kambe siyakhumbula ukuthi kwenzakalani? Abafile kuKristu bayavuka. Kuvuka bala, njengoba mina ngila ePrayeri, kuvuka bala ePrayeri. Kukhona abaseThekwini abavukayo, kukhona abaseJohannesburg abavukayo, kukhona abaseMaritzburg abavukayo, kukhona abaseMelika abavukayo, kukhona abase-England abavukayo, kukhona abase-China abavukayo, siyibona zonke le ndawo kuyavukwa. Na uJesu ume endaweni eyodwa lapha kwinkazimulo enkulu edlule ngisho ilanga, engafihleki, ebonakala kuzo zonke iy'ndawo. Siyizwa leyo nto bazalwane. Kodwa lithi iBhayibheli akuyena uJesu ahambe baqoqa abantu la kule ndawo, kuthiwa uthumela izingilosi. So njengoba zifikile iy'ngilosi, azofika nje icule nje emkhathini wezulu, zizoqoqa abantu. So the first thing umuntu oyibonayo, abantu laba bazovuka, laba abaphilayo makubuya uJesu bazobona inkazimulo, bazobona ngathi yipho lisondela likhanya likhazimula ngendlela emangalisayo. Kodwa laba abavuswayo ngezwi lecilongo, makukhala icilongo lokugcina, sebevuka begqokiswe okungafi. Into yokuqala abayibonayo, umuntu nomuntu ubona ingilosi ezomlanda lapha. Futhi ngiyakholwa ukuthi le ngilosi eyomlanda yile ngilosi vele uNkulunkulu wayeyithumele ngesikhathi lo muntu wayesaphila. Wayeyithumele ukuthi ibe yi-guardian angel. Angithi siyazi ukuthi umuntu nomuntu uNkulunkulu kuba nengilosi ayithumayo ukuthi ihambe naye. Uma ufunda incwadi kaMateyu 18, uJesu yakhuluma ngey'ngilosi ezigada izingane. Iy'ngilosi ukuthi ziloke zibona njalo ubuso bukaBaba. So wonke umuntu, iy'ngane nomuntu omdala, unengilosi ayithunyelwe uNkulunkulu ukuthi imgade. Ngiyakholwa ukuthi leyo ngilosi izobe izolanda labantu abazobelele sebevusiwe kodwa. Yilezi ngilosi azibagade. So iy'ngilosi zizobe ziphume zonke bazalwane kuzolandwa ibandla laNkulunkulu. Ake sifundeni kwabaseThesalonike, 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 and 8. Oh, okay. Yebo, sengifikile khona. Mesiqala lapha kuvesi 7 ufundeka kanje. Aniphe nina enihluphekayo ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kweNkosi uJesu, evela ezulwini, enezingelosi zamandla akhe, elangabini lomlilo, ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli leNkosi yethu uJesu. Amen. Amen. Nala siyatshelwa bazalwane ukuthi uJesu mayibuya akabuyi yedwa, ubuya
nezingilosi ezinamandla zasezulwini. Sezona bazalwane, ney'ngilosi ezinamandla. And kuthiwa la bazalwane uza into ehamba phambi kwakhe ngomlilo odlayo. Kunomlilo ohamba phambi kwakhe uJesu oqothulayo. So-ke sifunde manje ngalo mlilo. But yokuqala ukuthi ezulwini lithi iBhayibhile kwathule ezulwini ngathi du. Kodwa akuthulekanga isikhathi sonke, kodwa kwathule nje isikhathi esicishe sibe yingxenye yehora. Ithi ngesiNgisi ithi about half an hour. Ngoba izingilosi zonke ziphumile zizolanda ibandla likaJesu. Ngiyafisa nje sizodlula kuleli phuzu sibe nawo umcabango bazalwane. Izinto uNkulunkulu azenzayo ezenzela abantu ziyamangalisa. Ngesikhathi kungena isono, uNkulunkulu kumele ahlenga abantu esonweni, wanikela ngobest wakhe. And namanje makuzolandwa abantu la emhlabeni bazalwane, kenzeka into engakaze yenzeka. Mawufunda ngezikhathi uNkulunkulu ehlile yena uqobo eze la emhlabeni, akukho la ukufunde khona ukuthi wehla ney'ngilosi zonke. Yabo. Ngesikhathi uNkulunkulu esehla ezobikezela umthetho wakhe, Exodus chapter 20, akushiwo ukuthi wehla ney'ngilosi zonke. Nangesikhathi futhi kufikile iy'ngilosi zizolanda uJesu. Siyakhumbula kuney'ngilosi zayila emhlabeni ngesikhathi uJesu ezokhuphukela ezulwini. Ezinye zasala zikhuluma nabafundi, kodwa akushiwo ukuthi kwehla iy'ngilosi zonke. Kodwa makuzolandwa abantwana bakaNkulunkulu, abantu babebhukuda esonweni, abantu babephuza isono ngathi baphuza amanzi, kodwa banqoba ngegazi lewundlu. Mase kuzolandwa bona, okungathi kulandwa bona abantu ababalulekile kunabo bonke. Izulu lonke liba empty. Ngiyacabanga mhlambe for the first time ever izulu lonke liba empty, ingabikho nomuntu oyedwa ezulwini. Uyabona bazalwane, indlela uNkulunkulu asithande ngayo, izinto eziningi ezenzeka kithina ngo-first time bodwa. Ukuza kaJesu, ukufa kaJesu kwakuqala ukuthi izulu libone into kanje. Namanje mase sizolandwa bazalwane, kwenzeka into engakaze yenzeka. uNkulunkulu uthando lwakhe ngomuntu luyamangalisa kakhulu. Now sifisa ukubuka mhlawumbe nokuthi lokho ukuthi lokuthula kuyingxenye yehora, about half an hour, kusikuthini kona. Masifunda isiprofethi bazalwane, masifunda isiprofethi sesafunda mawufunda incwadi ka-Ezekiel chapter 4 verse 6 ukuthi ngokwesiprofetho usuku luyini lunyaka, lumele unyaka, usuku lumele unyaka. Ezekiel 4 verse 6 namafunda kuNumbers 14 verse 34 kusho kanjalo. Nawo bazalwane, usuku lungu-24 hours, and mawuthatha lo 24 hours uqhathanise no-360 days, ngoba unyaka lo osisebenza ngawo ulonyaka bazalwane wosiHebheru ophelele nje ungu-360, hayi lo 365. Makubalwa izinto kuma-Hebheru, makubalwa kakhulukazi ngisho iy'profetho lezi, unyaka wawuthatha ngokuthi ungu-360 days. So yiyo unyaka osetshenziswa makubalwa izinto. Now mawuthatha lo nyaka uqhathanise no-24 hours bese ubuka ukuthi i-hour limeleni. I-hour limele u-15 days. I-hour limele u-15 days. And then futhi half an hour kuzoba ngu-7.5 days. Uyabona lo bazalwane? So futhi u-7 days kahle, 7.5 days lapho. So ngokwey'khathi zangempela, ngoba le prophetic time, so ngokwesikhathi sangempela, singathi la kuleli vesi kwaba khona ukuthula ezulwini, isikhathi esicishe silingane no-7 days, 8 days lapho, esicishe silingane. uNkulunkulu akasinikezi the exact time ngoba asizusenza lutho i-exact time, kodwa nje uNkulunkulu uyasitshela ukuthi kuyocishe kube u-7 days, cishe kube u-8 days kanje. Na kungani ethi uNkulunkulu isikhathi esicishe sibe njalo? Athi-ke ngifunde isicaphuno la esibhalayo ngesikhulumayo ngale ndaba. Funa ukufunda nje bazalwane. Lana incwadi eli-writings, Ellen White ukhuluma ngokubuya kaJesu,
uthi we all entered the cloud together and were 7 days ascending to the sea of glass when Jesus brought the crowns and with his own right hand he placed them on our heads. Ayisimeni la Ellen White nayikhuluma ngale ndaba efanayo nale ngifuna sibone nje lo engikukhulumayo kunobufakazi uthi lana uthi we all entered the cloud sonke sangena efini njengoba uJesu ezoza ngephi kuthi and sasakhuphuka sisiya kulwa sea of glass zothi isibuko solwandle kodwa nje siyayizwa bazalwane sakhuphuka iy'nsuku eziyisikhombisa so lokho kuyafakazelana nalo engikusoyo la kuSambulo 8 verse 1 and then ke bazalwane kube khona isicaphuni esinye futhi esikhulumayo ngokuthi uJesu ngesikhathi ephuma ezulwini eza la emhlabeni nakhona kwaba isikhashana nje iy'nsukwana so that's why ithi iBhayibhile about 7 days or approximate yabo ithi while the cloud was passing from the holiest to the east which took a number of days the synagogue of Satan worshipped at the saints feet now mayikhuluma ngokuthi ifu lasuka lisuka indawo engcwele ezulwini liya kwi-east yeyiphi le east elikhuluma ngayo ake sibuke la phezulu lithi lana and I saw a flaming cloud where Jesus stood then Jesus took his place on the cloud which carried him to the east where it first appeared to the saints on earth a small black cloud which was the sign of the Son of Man so la makhulunywa ngempumalanga la e-east yilapho thina siqale sibona khona mawukuthi sobe saphila uJesu ebuya la sike sibona khona manje ifu engathi liyasondela engathi lincane malisondela liye liba likhulu lize libe likhulu kube yinkazimulo emangalisayo na ukuthi uJesu ephuma ezulwini eza la kule mpumalanga lesikhuluma ngayo kathatha iy'nsukwana nje ezimbalwa bazalwane now into engifisa siyibuke manje ubuhle bezulu futhi nobubi bomhlaba ngesikhathi umhlaba uzobubhujisa ukuze kukhandeke isithombe ey'nhliziyweni zethu bazalwane ukuthi iy'nhliziyo zethu azinganamatheli kulo mhlaba isinkopha ngoba lo mhlaba uyadlula bazalwane njengoba besesizwile ukuthi abantu abaningi mayiqhamuka uJesu bazokhala izizwe zizakukhala zayizona bazalwane ake seni kuPetro incwadi kaPetro njengoba sikuSambulo seni kuPetro wesibili chapter 3 verse 10 kubani Petro wesibili chapter 3 verse 10 Ithi kepha usuku lweNkosi luyakufika njengesela mhla amazulu ayakudlula ngokuhlokoma kuyakusha konke kubhidlike nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha amen Sayizona bazalwane ikhuluma la ngokusha komhlaba nemisebenzi yawo imisebenzi emhlabeni zonke izakhiwo ezikhona izindlu zabantu iy'moto zabantu konke ekukhona izakhiwo ey'nkulu ey'ncomekayo bazalwane konke kuyakusha uyakhumbula ukuthi phambi ukuthi uJesu abuye mawufunda kwincwadi yeSambulo chapter 16 mawufunda lapha kwinhlupho yokugcina inhlupho yesikhombisa sisazofika kuzona lapho lithi iBhayibhile kwashaya umbane omangalisayo kwaba khona nesichotho emhlabeni kwaba khona nomlilo bazalwane kuzophuma umbane osuka kuNkulunkulu ushaye iy'ntaba njengoba sike sibone kunama-volcano kuzophuma ama-volcano kuzoba ngumlilo umhlaba wonke kuzoba ngathi kuyasha njengoba iBhayibhile lithi luyeza usuku oluvutha njengoziko liyobe liqalisa lapho bazalwane losuku oluvutha njengeziko kuzobe kusha umhlaba nemisebenzi esemihlabeni nemisebenzi yabantu esemhlabeni yazi uma ufunda kwincwadi ka-Isaya chapter 24 kuverse 20 lithi iBhayibhile ngalo losuku ukuthi umhlaba uzobe untengantenga njengesidakwa kuthiwa ngoba zonke iy'qhingi ziyosuka ey'ndaweni zazo uyabona bazalwane ngibuye manje ama-celebrity anemali kakhulu ukuthi athenge ama-island kuthi ama-island are going to be swept away kuthi umhlaba uzobe untengantenga ayikho into ezobe imnandi
wonke umuntu uzobe ebanjwe ukwethuka nokwesaba okumangalisayo. Maduzane uJesu mayebuye kwenzeka ezokwenzeka. Now kunento engifisa siyibuke, asiyeni ku-Isaiah chapter 25. Like Isaiah 25 kunento abazalwane engifisa nje siyibone engavamile ukuthi ikhulunywe eBhayibhelini. Ngiyacabanga ukuthi le ndaba le angikhumbuli ngiyifunda nje uyindawo ngaphandle lapho Isaiah 25. Asifundeni uverse 9. Ngiyacela uqale kuverse 8. Oh, okay. Uyakugwinya ukufa kuze kube phakade. Inkosi uJehova iyakwesula izinyembezi ebusweni bonke. Isuse amahloni abantu bakhe emhlabeni wonke ngokuba uJehova ukhulumile. Kuyakuthiwa ngalolo suku, bheka lo unguNkulunkulu wethu, simhlalele, uyakusisindisa. Lo unguJehova, simhlalele, siyakujabula sithokoze ngensindiso yakhe. Amen. Amen. Lapho ke likhuluma ngokubuya kaJesu yakhe ngasiqale kuverse 8. Now ngithanda uverse 9, leli verse engithi angivamile ukulithola eBhayibhelini. Njalo eBhayibhelini makhuluma ngokubuya kaJesu kuthiwa izizwe zonke zakhala, izizwe zonke zakhala. Siyakhumbula uma ufunda incwadi le bese ifunda kuMateyu 24 kuverse 30 kuthiwa izizwe zonke zomhlaba ziyokhala mazibona. Uma ufunda incwadi yeSambulo chapter 1 verse 7 kuthiwa bhekani uyeza wonke amehlo ayakumbona. Kuthiwa nezizwe zonke zomhlaba ziyokhala ngenxa yakhe. Njalo kukhulunywa ngezizwe zomhlaba ezikhalayo makubuya uJesu. Siyakhumbula sifunda futhi kwincwadi yeSambulo chapter 6 kuverse 16 ukuthi bathini abantu kuthiwa mabembona uJesu mayebona ukuthi sekuqhamuka sekuvuleka isibhakabhaka kuthiwa amadoda amakhulu asemhlabeni kuthiwa ayacasha ey'ntabeni ayacasha emgodini bathi izintaba siweleni nisifihle. So wonke akekho bangathi akekho umuntu ojabulile makubuya uJesu. Kodwa naku bazalwane iqembu elincinanana la kwincwadi ka-Isaiah 25 verse 9 bathi uNkulunkulu wethu, ngithanda ke-English ithi, lo, this is our God, we have been waiting for him. Sezalwane bazalwane, kuzobe kunabantu abangakhali makubuya uJesu abazobe bejabula. Babekhala la emhlabeni behlushwa behlupheka, behlushwa izimo, behlushwa uSathane, behlushwa ngabantu emhlabeni. Kodwa manje masekubuya uJesu isimo si-reversed. Sekukhala laba babehlupha, laba behlushwa sebeyajabula bathi nanku besimlindile, siyokuthokoza ngensindiso yakhe. Nabazalwane ngathi sonke singaba yileyo ngxenye. La umhlaba udlula, abantu bazobe bekhala, bekhaliswa ukuthi vele sebeyabona ikuphelile konke, baya ekubhujisweni obuphakade. Futhi bakhaliswa ukuthi bazalwane zonke lezi zinto bebeyisebenzela beyiphilela kuyiyona nto kuphela abayicabangayo, yonke seyidlule, yonke nje iyashabalala nje. Njengoba incwadi iBhayibheli incwadi kaPetro ithi umhlaba nomsebenzi ekuwo umhlaba konke kuzoshabalala. Imbani izothi ishaya bazalwane kwiplate yokugcina esikhombisa imbani nomlilo nesichotho. Kuzobe kuphela ngemizi yabantu, kuphela ngey'moto zabantu, kuphela ngamabhilidi abantu babene-pride kubona. Wonke la mabhilidi ekufundwa ngawo o-Taj Mahal, o-Eiffel Tower, zonke lezi zinto ezinhle yabona wonke la mahhotela alapho ko-United Arab Emirates, la mahhotela amakhulu engazi ukuthi bazalwane ngempela kwenzakalani. Kodwa konke kuzobe kutheleke phansi. Into yosala abantu abathanda uJesu nomthetho wakhe. Jesu nomthetho wakhe. Abantu bazobe bekhala bethi ha onke amabhiliyoni sawafaka la, onke amabhiliyoni, kodwa lutho emsebenzini kaNkulunkulu, lutho ekusizeni abanye abantu. Manje sibuyakhala bazalwane. Umhlaba sontenga njengesidakwa. Now ngicela sibuke, angisho bengikhulumile ku-Isaiah 25, Isaiah bazalwane yakhuluma le ndaba. Phela siye ku-24, angisho sikhuluma, mhlawumbe siwufunde uverse 20 lo bengingawukhutha nje Isaiah 24 verse 20. Asike siwufunde siwuze. Oh, yeah. U-Isaiah 24 verse 20
ufundeka kanje. Umhlaba uyatengezela, nokutengezela njengesidakwa, uyantengantenga njengechiba. Isiphambeko siyakuba nzima phezu kwawo. Uwe ungabe usavuka futhi. Amen. Kodwa lo mhlaba mase uwa bazalwane kuyaqedwa ngawo. Ingakho lithi iBhayibheli kuzoba khona umhlaba omusha nezulu elisha. Sayizona bazalwane. Now yini eyenza ukuthi umhlaba bazalwane ungcole uze udestroy ngale ndlela? Asifunde no verse 5. Yini eyangcolisa umhlaba kanje? Esikhathini sokugcina uNkulunkulu yini ayikhombayo noba ngizothini ngizothi ayibalulayo, kodwa yini uNkulunkulu akhuluma ngayo ukuthi lento ingcolise umhlaba? Siyafunda la kuthiwa yisono siphezu kwawo umhlaba. Now ngifuna sibone ukuthi yisono sani. Verse 5. Yebo, uverse 5 ufundeka kanje. Umhlaba wonakalisiwe phansi kwabakhileyo kuwo, ngokuba beqile imithetho, badlulile ezimisweni, baphulile isivumelwano esiphakade. Amen. Kuthiwa lana beqile imithetho, badlulile ezimisweni, baphulile isivumelwano esiphakade. Yabona la ithi badlulile ezimisweni. Uma uyifunda in the original language, nala kwi-English, ophethe iBhayibheli le-English iyakwazi lo engikushoyo. Ithi lana they have changed. They've changed the ordinance. Ngamanye amazwi bawushintshile umthetho kaNkulunkulu. Bawushintshile. Siyabona bazalwane into ekugcineni ezokwenza ukuthi umhlaba ungcole. Yingoba kuzobe kuphila abantu la emhlabeni abangawuhloniphi umthetho kaNkulunkulu. Kuzobe kuphushwa ngamandla ivangeli njengoba kenziwa namhlanje. Ivangeli lokuthi umthetho kaNkulunkulu awubalulekile. Umthetho kaNkulunkulu wabethelwa esiphambanweni. Ube sibuza ukuthi awu lokho kusho ukuthi ke mhlambe manje njengoba phela umthetho kuwuwo othi usingaphingi, sesingaphinga yini? Njengoba umthetho kuwona ethi sihloniphe abazali, futhi manje sesingabadelela abazali. Njengoba umthetho kuwuwo osho ukuthi singantondi, futhi sesingantondi. Athi umuntu hayi cha akuntonda yakubala kumele singantondi, lezo zinto zibalekile, kodwa nje phela nje umuphi umthetho ongabalulekile, umuphi umthetho abangawufuna abantu. Bese kube khona umthetho at the center yama-10 commandments. Umthetho othi khumbula umhla weSabatha ukuthi ungcwalise. Now lo mthetho esikhathini esiningi kwenzeke kuwo lokho kulotshwe la kuverse 5. Bawushintshile. Njengoba nje masifunda ngisafunda incwadi kaDaniel chapter 7 verse 25. Kukhulunywa ngombuso esathola ibandla laseRoma. Kuthiwa lizohlosa ukushintsha umthetho nezikhathi zikaNkulunkulu. Seyizona bazalwane. And manje iBhayibheli uNkulunkulu enye yezinto azibalulayo la ukuthi nazi izinto ezenze ukuthi uNkulunkulu abhubhise umhlaba nomhlaba ungcole, isono sibe sisinde emhlabeni. Kuthiwa ngoba abantu abawugcina ngumthetho futhi bawushintsha umthetho kaNkulunkulu. Ithi lana they have changed the ordinances and they have broken the everlasting covenant. Siyabona lona bazalwane. So kubalulekile ukuthi sikhumbule ngempela lento ibalulekile kwemthetho. Now ake sibukeni ngebazalwane okuthile ngesiZulu. Khona engifuna siyifunde ngiyifunde ngaphambili but ngifuna sikhumbuzane ngayo. This is so powerful. Ngifuna sifunde ngesiZulu. Angisho bazalwane lana kulolu phawu oluvulayo la. Ila uJesu uyehla uzolanda abantwana bakhe sesisuka kuphi? Ezulwini. Na ngifuna sibone bazalwane ubuhle bezulu. Yize singeke sibubonisise ngoba bazalwane sikhuluma nje. Sikhuluma ngento emangalisayo bazalwane, into esingayiboni ngamehlo. Kodwa zame lapho emavesini uNkulunkulu asiphe wona. Asiyene kuncwadi yeSambulo chapter 12. Siqale kuSambulo. Kunento bazalwane ethathekisayo la ngendaba yezulu. Sambulo 12 verse 9. Yebo.
wayesephonswa phansi uDraco omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke, waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye. Amen. Amen. Siyezwa bazalwane, lana kukhulunywa ngoSathane eqoshwa kephi? Ezulwini. Kunephuzu elilula engifisa sikubone. Lana bazalwane liBhayibheli malikhuluma ngokuphuma kaSathane ezulwini. Akufani naloko okwenziwayo kule nsuku. Umuntu mangasazwani nomunye athi ngiyaresign. Abantu baresign. Yabona leyo nto. uSathane akaresignanga ezulwini, wakhishwa, waxoshwa. Now, kumele uzibuze ukuthi sithini isizathu njengoba engasamfuni uNkulunkulu, engasafisi futhi ukubuswa uNkulunkulu. Sithini isizathu sokuthi aloke ehleli kodwa ezulwini? Kungani engayiphumelanga yena ezulwini? Lithi iBhayibheli waze wakhishwa waphonswa phansi. Kulula bazalwane, yingoba izulu yindawo enhle. Akekho umuntu ongayiphumela ezulwini eyikhethele. Akekho umuntu ongayiphumela athi ngiyaphuma. Ngiyambona uSathane ngisho engamthandi umnikazi wezulu, kodwa wayesaphikelele ehlele ezulwini. Lithi iBhayibheli indawo yakhe azange basafunyanwe ezulwini, verse 8 lo. Futhi wayekade enayo indawo ezulwini, but indawo yamphelela manje ezulwini, wabe seyikhishwa phansi, waphonswa phansi emhlabeni. But akayiphumelanga ngoba izulu bazalwane yindawo enhle ngendlela emangalisayo. Ngisho imiqondo yethu ayiboni. Yabona mangizokhuluma ngamazwi kampostoli Uphawu, mawufunda kwabaseKorinte bokuqala, chapter 2 verse 9. Kuthiwa amehlo akakaboni ney'ndleba azikezwa, futhi akangeke zabantu izinto uNkulunkulu azibekele labo abamthandayo. Seyizwa bazalwane, kuthiwa akekho amehlo akayibone lento. Akekho amehlo akayibone lento yezulu bazalwane, ukuthi ubuhle bezulu bungakanani. Kuthiwa futhi akangeni, even sesi-imagina njengoba sizama uku-imagina ubuhle bezulu. Kodwa bazalwane siyasala kakhulu. Now isibukeni amaRoma, Roma chapter 8. AmaRoma chapter 8. AmaRoma chapter 8 sibheka verse 18. Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina. Amen. Amen. Uyazi bazalwane leli verse leli liyamangalisa. Umpostoli Uphawu uthi izinhlupheko zesikhathi samanje uthi azinakho ukulinganiswa nenkazimulo enjani na, kuthiwa eyakwambulwa kithina. Seyizwa bazalwane, ngamanye amazwi izinto uNkulunkulu asibekele zona bazalwane, indlela eyimangalisa ngayo, ezikhazimulisa ngayo, kuthi azinakho ukulinganiswa. Mhlawumbe ngibe ngale ndlela, iy'nhlupheko lezi azinakho ukulinganiswa nalezo zinto. Uyazi umuntu uma yithi into ayinakho ukulinganiswa, ngizothi ngesingesi ngolwimi mhlawumbe abanye balizwa kangcono. Yizinto, they are incomparable, aziqhathaniseki. Kufana nokuthi umuntu athi ake siye esikalini, ngifuna siqhathanise isisindo sendlovu, sisiqhathanise nesisindo sani sentuthwane. Omunye ophethe iy'kali uzothi hayi, lezi zinto ey'nje ay'qhathanise. Bazalwane, usho ukuthi lena enye incane kakhulu awukwazi ukuyiqhathanisa nento engaka. Manje umpostoli Uphawu uthi iy'nhlupheko zalesi sikhathi azinakho ukuqhathaniswa bazalwane nenjabulo nentokozo nenkazimulo esilindile ekhaya ezulwini. Sayizwa bazalwane. Now, ake siyicabangeni leyo nto. Uyazibona iy'nhlupheko zalesi sikhathi esikusona. Ngesikhathi babekusona umpostoli Uphawu, umpostoli Uphawu bazalwane babebulawa. Ubulawa ngesikhathi soPhawuli. Ngisho yena uqobo wayehlushwa ngendlela emangalisayo, ehlupheka ngendlela emangalisayo, engenamuzi, ezulazula.
eshumayela ivangeli ebunzimeni. Ngezinye izikhathi ashawe ngamatshe, ngezinye izikhathi ashawe ngemivimo, ngezinye izikhathi aboshwe, ngezinye izikhathi abe sey'ngozini zemkhumbi noma bejwayele ukuhamba ngemkhumbi. Senzele bazalwane, uyayibala lapha iy'nhlupheko zakhe uma ufunda kwincwadi ye-2 Corinthians chapter 11, ebala zonke izinto ezinzima adlule kuzo. Kodwa lo muntu uthi zonke iy'nhlupheko zalesi sikhathi kunabantu abagulile, abantu baphathwa izifo ey'hlukile, abantu bashonelwa kwababuhlungu. Uthi zonke lezo zinto azinakho ukulinganiswa nenkazimulo eyokubonakaliswa kithi ngaleso sikhathi bazalwane. So uyicabanga nje leyo nto, uzame ukuyicabanga njengoba nje ngabanye bazi ukuthi umpostoli Pawuli injabulo esizobe sinayo ekubuyeni kaJesu bazalwane izobe ingale kunenhlungu esinayo manje uJesu angabuya, noma esimane sihlangabezana nayo manje uJesu angabuya. Kuzobe kuyinjabulo emangalisayo, izokwenza ukuthi sikhohlwe nangale nhlungu bazalwane. uNkulunkulu injabulo asibekelweni iyamangalisa. Ngangikhuluma nomfana wami lana ekhaya, ngoba abantu abasha indaba yezulu bayithatha kancane. Ngisho noma ukhuluma ngokubuya kaJesu, omunye zathi engathi uJesu angakabuye nami sengike ngasebenza ngathola umuzi, ngathola imoto. Ubone ukuthi lo muntu lo futhi akazi ukuthi ukubuya kaJesu into azoyithola uma kubuya uJesu ingale komuzi nemoto nayo yonke lento ayifunayo. Seyibona leyo nto kuyena ukuthi engathi uJesu angakabuye sekukhona okuthile naye kumnandi akutholile kulo mhlaba. Ngibona leyo nto. Kodwa nje bazalwane, ngitshela iqiniso, usathane la emhlabeni usibambisa osheleni. Sibe silindelwe yinto enkulu lapha ezulwini, sesilindelwe yinto enkulu ezulwini nasemhlabeni omusha, ngoba isigcino sethu zonke vele sizogcina la emhlabeni. uNkulunkulu uzokwenza umhlaba omusha, sibuye size emhlabeni omusha omangalisayo ubuhle bawo nenjabulo elapho bazalwane. Akukabonakali. Na bazalwane, bengikhuluma naye mfana ngimtshela ukuthi uyazi ukuthi uNkulunkulu zonke izinto esizi-enjoya, into ey'ningi angisho kanje, izinto eziningi esizi-enjoya la emhlabeni sizi-enjoya ngenxa yokuthi uNkulunkulu usidale ukuthi sikwazi ukuzi-enjoya. Ngenza isibonelo nje ngokudla. Ukudla, uma ngabe uNkulunkulu wayengamdalanga ukuthi umuntu abe nama-taste buds, siyabona leyo nto, akwazi uku-appreciate ukudla, akwazi ukuzwa ukuthi kumnandi-ke lokhu kudla. Umuntu la elwimini kunama-taste buds bazalana, about 10,000 taste buds la elwimini lomuntu. Siyabona leyo nto, maningi ama-taste buds la olwimini enza ukuthi ukwazi ukuthi uzwe i-taste. uNkulunkulu wangagcini lapho, wabe seyidala iy'nhlobo ngey'nhlobo zokudla ezenza ukuthi futhi makuhlala la elwimini kube mnandi kumuntu, umuntu ajabulise nje ukudla nje, kube mnandi esidla nje. Umfana wami ngokuthanda ukudla, wayizwa lento ithi yazi iqiniso. Ngasho ngathi phela ukudla kahle kahle kumuntu, ukudla it's just fuel, upetrol nje, fuel bazalwane yomzimba. So uNkulunkulu wayengakhanda umzimba womuntu kube indlela yokuthi umuntu vele avule la afake ukudla bese yavala, bese ahamba aqhube nendlela. But uNkulunkulu ngoba wayefisa ukuthi umuntu ajabule, ungazi ukuthi uNkulunkulu edala umuntu wayeloke njalo efisa, ngingathini, efisa indlela yokumenza ukuthi injabulo yakhe ibe lokhu iba more and more and more. Kuyo yonke into ayidala athi namakudliwa angavele kudliwe nje umuntu angajabule, angifaka ama-taste buds lapho ukuthi mabedla bathokoze, angavele afake nje umuntu athi nje afake kanjani. Siyibona leyo nto. Na uNkulunkulu odale zonke lezi zinto ezikwazi ukuthi zisijabulise, uyabuka ukuthi namehlo ethu wadale ukuthi amehlo ethu akwazi ukubuka into enhle ayi-appreciate. Uyazi ukuthi ezinye iy'lwane azikwazi ukubona amakhala. Khona iy'lwane ey'khala blind, ithole zibona u-red kuphela, u-red no-green kuphela. Kuney'lwane ey'kanjalo, but thina bona sibona amakhala amaningi. And then uNkulunkulu wadala futhi nalawo makhala esothi uma siwabona sijabule, uma sibona indawo enhle sithi yazi yayinhle lento. Siyibona leyo nto. So uNkulunkulu njengoba ekwazi ukudala zonke lezi zinto bazalwane, ukwenza ukuthi iy'mpilo zethu la emhlabeni zibe yinjabulo. Masicabanga lo uNkulunkulu bazalwane, uyohlulwa yini ukuthi enze izulu libe yinjabulo emangalisayo bazalwane?
injabulo engacabangeki. Uyazi umphostoli Paul njengebesho umuntu wayelibonisiwe izulu. Uma ufunda ku-2 Corinthians 12 uyakhuluma ngaye eboniswe izulu uthi noba enyameni noba emoyeni angazi, kodwa uyasho ukuthi wasiwa kwizulu lesithathu. And lo muntu lo njengoba ebone izulu lesithathu uthi uma ubuya nereport ethi kuthini esingakaliboni, uthi bazalwane yithi nginixoxele iy'nhlupheko zonke zala noma zisezihlanganiswe zonke azinakho ukulinganiswa nento esilindile. Abazalwane ubatshena lokhu ukuthi abazalwane babe nesibindi sokuqhubeka nendlela yobungcwele. Ake sibone elinye ivesi, Mateyu 16. Bazalwane, izulu akuyona indawo yokudlala, indawo enhle ngendlela emangalisayo, akekho amazwi okuyichaza. Mateyu 16 verse 25 no verse 26. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Ngokuba kuyakumsizani umuntu uma ezuza izwe lonke onakalelwe ukuphila kwakhe na? Yingabe kuyakukhiphani umuntu kube yisihlengo sokuphila kwakhe na? Amen. Amen. Ake ngifisa ukubeka kanje bazalwane. La kwincwadi kaMateyu 16 verse 26 uthi uJesu lana umuntu kuyomsizana ukuthi azuze umhlaba wonke kodwa alahlekelwe ukuphila kwakhe. Ngifisa mina ukuthi alahlekelwe izulu ukuze siyicabangise kahle lento. NgesiNgesi, English ithi, what is a man profited? Lezo lonto ikhuluma nge-profit, inzuzo. Kuthiwa if he shall gain the whole world and lose his own soul. Lezo lonto. Kuthiwa umuntu bazalwane yeyiphi i-profit ayitholayo. Uma ukuthi ugeyina umhlaba wonke, sike sikubone bazalwane umhlaba wonke, ingcebo yasemhlabeni nezinto ezinhle ey'khandwe abantu emhlabeni, imizi, iy'moto, iy'ndawo ongayivakashela, ama-nature parks, zonke lezi zinto bazalwane, nezinye abantu abangayikhandanga abavele bafike nje bayibiyela izinto ey'khandwe uNkulunkulu. Ubuhle obula emhlabeni kuthiwa bazalwane sekuthiwa konke okwakho, uyi-owner yakho konke. Lithi iBhayibhile mawukuthi ungaku-owne konke lokho, yonke leyo nto, kodwa ulahlekelwe yizulu. Ngokwe-accounting yezulu kuthiwa yi-loss leyo. Kuthiwa wenze i-loss emangalisayo. Uthi uJesu, what shall it profit a man? Ngamanye amazwi uthi iphi inzuzo la? Ngamanye amazwi uthi ayikho. Umuntu bayizuze umhlaba wonke kodwa alahlekelwe yizulu, ulahlekelwe lo muntu. Manje leyo nto bazalwane kumele ikuvulamente uthi kanti izulu yindawo enjani? Ngisho nomuntu onayo yonke into, yazi abantu mhlawumbe bayabuka kubantu abayizicebile emhlabeni, ngengcono nginomhlaba, ngengcono nginemali, ngempilo efana nomuntu okanje nokanje, akaswele lutho. Alubike nje usuku lathi ayi namhlanje asinabisi, so-ke sisilale singenalo ubisi, soze silithole ngesonto elizayo. Kunabantu nje abangayazi into kanjalo. Ake namhlanje soke silinde sibuke ukuthi kuzokwenza kanjani. Kunabantu yonke leyo nto abangayazi. Umuntu angabuka afise athi ave ngifisa impilo yami ifane nalabo bantu laba abangakwazi nje ukuhlupheka. Kodwa lithi iBhayibhile ngisho noba sekuthiwa ufana nalabo bantu uthole unakho konke, kodwa uma ulahlekelwe yizulu kuthiwa wenze i-loss, sewugene konke la emhlabeni. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Kumele sizibuze izulu kade indawo enjani-ke? Indawo bazalwane enhle ngendlela engummangaliso, indawo enhle ngendlela engummangaliso, indawo uNkulunkulu asibekele yona. Ake sibuke nokunye bazalwane, ake sibuke mhlawumbe ivesi lokugcina bese ngizoveza nje sicaphulo la. Ake siyeni bazalwane kuncwadi amavesi amabili, Isambulo chapter 3. Sesingena phakathi ezulwini kwenzakalani manje abangcwele mase bephakathi. Isambulo chapter 3 asifundeni
Verse 21. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Amen. Siyayizwa le nto bazalwane. Lana uJesu uthembisa umuntu ongumnqobi. Hayi nje ukuthi uzongena ezulwini, hayi nje ukuthi uzothola ukuphila okuphakade, kodwa kuthiwa uyokuhlala noJesu esihlalweni sobukhosi. Siyayizwa le nto bazalwane. Now yisithembiso lesi ukuthi abantu ngisho iy'ngilosi azihlala esihlalweni sobukhosi. Ngamanye amazwi uthi uJesu abantu bazalwane uzobanikeza ngizothi i-position engummangaliso ezulwini. Uyazi soke sikufunde lokho ngelinye ilanga. Ezulwini indaba yo-brother no-sister ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe yophela, angazi sengeke iy'cabangele, ngoba kuthiwa ezulwini sonke sizobe onqobile uzobe yinkosi. Onqobile uzobe yinkosi ebusa izizwe ezingakaze ziwe. Seyizwa leyo nto bazalwane, ezingakaze ziwe lesonweni. Sonke uNkulunkulu uzosenza amakhosi ngendlela uNkulunkulu azokwenza ngayo, kodwa lithi iBhayibheli sonke uNkulunkulu usenze amakhosi ngegazi likaJesu. And now siyatshelwa manje ukuthi sizohlala esihlalweni sobukhosi. Yinto le uJesu ayikhulumayo. Uyazi ukuthi ebantwini abaningi, angisho ukuthi nakimi, kwakuyokanela ukuthi bazalwane ngingene nje ezulwini ngithole ukuphila okuphakade, ngiphile nje ngengakho, ngibe kwindawo la engingasagulwa kuyo, engingasalanjwa kuyo, engingasabulawana kuyo, indawo enobumnandi obumangalisayo, nokuthula okumangalisayo, nobuhle obungakhulumeki ngamazwi. Kakuba mnandi ngingene ngihlale kuyona, noma ngathi ngine-flat khona lapho kuleyo ndawo. Kodwa manje uthi uJesu, nina maninqoba, manginifaka la, angizinifaka nje, kodwa nizohlala nami esihlalweni sami sobukhosi. Nayo into bazalwane uJesu afisa ukusenzela sonke. Nawubukani, ngicela sibuke Isambulo chapter 20. Angisho kwiSambulo chapter 3 bekuyisithembiso lesi, yinto uJesu ebeyithembisa. Na sibukeni kuchapter 20, nali ivesi lokugcina-ke. Chapter 20 verse 4. Ufundeka kanje: ngase ngibona izihlalo zobukhosi bahlala kuzo, banikwa ukwahlulela. Ngabona nemiphefumulo yababenqunywe amakhanda ngenxa yokufakaza ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu, nalabo abangakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso, nabangamukelanga uphawu lwesilo ebunzini labo nasesandleni sabo, baphila babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane. Amen. Amen. Sayizwa bazalwane, uthi manje uJohane, angisho kuchapter 3 bekuyisithembiso ukuthi nake ekuzokwenzeka. Manje uJohane uyena ukhuluma ngento ayibonayo, uthi uyibona lento mase kubuya uJesu kusukela chapter 19 ukubuya kaJesu. And then chapter 20 sekuqale 1000 years, millennium. Now uJohane uthi into ayibonayo ezulwini, uthi wabona izihlalo zobukhosi. Uthi wabese ibona abantwana bakaNkulunkulu behleli kuzo. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Labo babenqunyiwe ukuthi wababona bephila. Abantu bebenqunyiwe besuswa amakhanda ngenxa yokuthi abamukelanga uphawu lwesilo, bakhulekanga kwisilo nomfanekiso waso isilo. Kuthiwa wababona behleli ezihlalweni zobukhosi. So izulu bazalwane indawo enhle, kodwa not only ukuthi izulu indawo enhle uNkulunkulu afisa usifaka kuyona, kodwa uNkulunkulu ufuna ukusenza ababusi basezulwini. Siyayibona leyo nto bazalwane. Sonke lesikhathi se-1000 years esobe silapha, uNkulunkulu ufisa ukuthi sibe ngamakhosi, and uthi uJohane wabona sihleli ezihlalweni zobukhosi. Abazalwane sonke singafisa ukungena njengoba uJesu ethi kwincwadi kaJohane 14 uyosilungiselela indawo. Ngibuze mangicabanga ithi izulu ngathi lilihle lingalungiswanga, yini ayoyilungisa uJesu?
yini nje uyilungisa ngoba izulu lihle yindawo emangalisayo kodwa uthando bazalwane lunjalo. Ngisho noma umuntu enomuzi omuhle kangakanani makuthiwa ukuthi uzoba nesivakashi asithandayo uyambona elungisa ethini siyayibona leyo nto ngoba uthando lunjalo luyathanda ukulungiselela labo abathandwayo. Jesu uyasilungiselela indawo ezulwini. Umbuzo uthi thina ingaba njengoba sila emhlabeni siyayilungela yini leyo ndawo yethu esezulwini esilungiselwayo. Kungaba buhlungu bazalwane ukuthi Jesu asilungiselele indawo kodwa thina sibe singazilungiseleli leyo ndawo esezulwini. Sayizolwana bazalwane, ngifunde isicaphuno la sivala. Konke engifuna nje siye siyibone ngosindiso lethu masikhuluma ngobuhle bezulu sifundeni la. Incwadi engiyithanda kakhulu evezini engumangalisi engibona ukuthi iyiqiniso bazalwane ngendlela emangalisayo. Ithi lana with Desire of Ages le page 131. Ithi never can the cost of our redemption be realized until the redeemed shall stand with the Redeemer before the throne of God. Kutho bazalwane i-cost ngizothi yini? Kutho kodwa asoze sazi ukuthi usindiso lwethu lumbize kangakanani uNkulunkulu noma lumkhoste kangakanani uNkulunkulu until singene ezulwini, until labo abasindisiwe bame nomsindisi phambi kwethrone kaNkulunkulu. Siyabona bazalwane. And siyatshelwa la ukuthi yaqhubeka ithi then as the glories of the eternal home rest upon our enraptured senses, we shall remember that Jesus left all this for us, that he not only became an exile from the heavenly courts, but for us he took the risk of failure and eternal loss. So then we shall cast our crowns at his feet. Kutho bazalwane into izokwenzeka sizothi masibona ubuhle bezulu, wonke umuntu uzothi mayibuka ubuhle bezulu akhumbule kungene for the first time ever ukuthi hayibo kanti uJesu yinto owayishiya uJesu eyishiyele mina ngoba efuna ukuzosindisa mina. uJesu waphuma ezulwini linje ngenxa yami, kwezemhlabeni wazohlupheka futhi wathatha i-risk uJesu ukuthi naye afeyile ngoba uJesu wathatha inyama njenganathi njenganathi, okusho ukuthi lalikhona i-chance yokuthi uJesu naye ahluleke and uJesu wathi ngizoyithatha leyo risk. And kutho bazalwane masibona izulu kuthiwa never, nayibona leli gama lithi never. Ngamanye amazwi manje sisele emhlabeni siyafunda nje ngokuthi uNkulunkulu kumbizeni ukuthi asindise kodwa kuthiwa asikabonisisi until sesibona izulu uqobo lwakhe. Lapho siyobona bazalwane into uJesu ayenzile, into ayidelile. Masibona ingilosi eziphakeme zonke kodwa ziyahuba udumo kuJesu. Sithi hayibo lo muntu owayidelelwe kanje ngenxa yethu kanti umuntu ophakeme kanje. Ingilosi zonke zihuba ingoma zodumo ngendlela bazalwane emangalisayo. Sithi yabona wonke amadoda aguqela uJesu. Lapho siyokubona okuthile ngothando lendodana kaNkulunkulu, indlela uJesu asithande ngayo bazalwane. Ngathi bazalwane sonke uNkulunkulu angasisiza ukuthi sibe khona kulo mhlaba. Ngathi uNkulunkulu angasisiza ngempela sithembeke. Njengomthandazo usho uthi Baba wethu osezulwini, malingcwalise igama lakho. Umbuso wakho awufike kuthiwa intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini. Wonke umuntu ofisa ukungena ezulwini kwenziwa intando kaNkulunkulu. So kumele afunde esesela emhlabeni ukwenza intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu akazufaka emhlabeni ezulwini umuntu ongenzi intando yakhe uNkulunkulu while esesela emhlabeni. La emhlabeni bazalwane sinesikhashana nje sokuveza uNkulunkulu ukuthi siye willing ukuhamba ngentando yakhe. Asizokwenza lokho kwenziwe uSathane sizihambele ngentando yethu. Ngathi uNkulunkulu angasisiza ngempela bazalwane siphumelele kulento emangalisayo esilindele la iBhayibheli lithi alikho ihlo eliyibonile nengqondo eyimaginile. Ake sibhaleni ngokukhuleka.
Baba osithandayo, siyabonga kakhulu isifundo siphethe sona Nkosi yezulu. Sibonga kakhulu Nkosi ukuzwa ukuthi hey, ubuhle busilindile ezulwini bemangalisa. Ngisho Nkosi imicabango yabantu, abantu abacabanga kakhulu, lithi izwi lakho akekho umuntu okucabangile lokhu, into eyisimanga. Akukho Nkosi esingakuqhathanisa nakho la emhlabeni. Lize lithi izwi lakho umuntu ozuze umhlaba wonke kodwa walahlekelwa izulu, ulahlekelwe kakhulu. Enkosi ngiyamangala, ngiyazibuza ukuthi kanti yindawo enjani le yezulu. Elusisize Nkosi siphumelele, elusisize nathi sibe kulelo lifu Nkosi, ekuthiwa lizobe likhuphuka lihamba Nkosi lezi zinsuku ezicishe zibe yisikhombisa. Ukuze Nkosi sihlangane nawe sijabule nje unaphakade. Siyakunxusa kakhulu Nkosi yezulu. Senzele umusa, senze Nkosi sifise ukuthi konke esikwenzayo senze intando yakho Nkosi, njengoba intando yakho isenzile ezulwini. Singenzi intando yethu. Shintsha Nkosi inhliziyo zethu, shintsha intando yethu, uyenze nayo intando yethu ifane neyakho Nkosi, ukuze kube mnandi uma senza intando yakho. Cela konke Nkosi ngegama likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied.